Shubor nakashlem jong unong san hima. Kakasi Students Union West Khasi Hills District Unit Hakakhnai tarik ubnaya yong Archer Absan kalip bani kendu bat IT ru ekador khas au Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban penpawi kimat jingdawa halur ka thungkam thungjam lingba ka District Selection Committee. Kite kimat jingdawa ya ka baka KSU kalip bani kendu UDC ki kanthop bandawa ban pentip ba ya ka kerteng Vice Chairman bat ki arngut ki non-official member ka District Selection Committee. Nang ta banwan ra ya rukam trikam ka basai bat ka bomno silyang kapor kadawa beradan kam baki pat ba kin tip ikwi pat kinong kit kam bat ki member ka District Selection Committee ki badan bat tre ka kam ba kongsan hak ban penya ya jing thong kam thong jam po ka district kumbalong ki wi pat kitnat lani ki committee bala thong bat yo jing siu na ka sarkar shu ban penlong no ik written test baladap tho bat apply house nam ajar po bat ki wi pat kisnam ki badang pensating bat ban pentikna bagi jingkali kim dei ban light tu hak ba ka KSU lingba ki nong yalam ki lapen pau baka seng hakisnam ki baladap ka juju asngau ki jing ut jingnam ki samla wat kam baye ki jingkali amsham lari kendong hak rukom ke badai kani kalapen subaru bakala abandon ke jing khayi jingkali Liga seng ki isu was district lawan kendu yau DC yang ko was district menikran halau ki jiga ba kinong samla wat kam le kendu makin sini ba kisang la le maksud mangi I sibun ki jingduna ki de ki kam tungjam ba jingkhot interview ya kisamla nadu aja ko kapoi ki banikong ki mangi kran menta ho ba DC kalong kalau ke jingko ajitip lenjongi ya kita kidkhot kita DC mahadu menta limat nimpat jo ajitip marni so ba hawis nam dakiwe ki member hawis nam kiwe ki member re hadu mentang khentip dan lenjongi la pan DC udi ban ai ki dekat kerteng jong taki dekat jong ka DC dan lenjongi la de ban ai ni dan lenjongi ngensa penmi yakine ha ki keluar nama kepada bahasanya tim. Jadi aku ipat ke poin ke bangi yakran ke beda bega written test ke bah nakaliang ke office jung Deputy Commissioner nadu arja atau pada ban khot application yang kepada bah yang kisama watkam ke beda kipus per jong ke DSC. Rei nadu sena arja atau hadu minta nakaliang ke DSC kapala balai kapat khot written test. Jadi nakaliang jongi la banjur UDC ba syabun perlong kini ka wipat ka jingkhot interview yakin di usna marja apsan di pendap syai ka usna marja apau ku baki samla kila tap di por nomor UI baki sama jungi la sansne kila syong hieng henrei lengba kani ka jingkhot no ya kani ka written test nang scam samla jungi badai hok ban yo kin yo ban one time exam kin yo ban trikam ban yo kam ke jam kena keleng Deputy Commissioner ula kularingi ba hapo lai banai pendap nak kini ka jingkhot interview ya kani ka written test te ngis kamba ke ba Deputy Commissioner ula kular kilong kamba ila de kran te kede pat berkoi ka point kede berka jing light ke jing lik jong ke jing kali jong ke DSC kumbang itip bangi iya kini kisang kula adab sibun ke jing duna kede berka jing pentrikam kamtam nakaliang ka office Deputy Commissioner kamla ban yajbek ban kumdu ban yada nakani ke jing lik ke jing kali bat khlang baki samla jungi kindon ke jing syania ya ka office Deputy Commissioner kamtan ke DSC banang ni sikmat ke office jong DC ke ban long strict ba halor kan ke jing set jing kali ba ya ke jing pentrikam ya kini ki ba ki samla jungi ki ladu jing kerman kini kisnam kena kaliang jong DC hi lokular ba un le ke badan kam ba unom sya syu ni ba unom le syu kum ha po bladap ba sim kia kini ke benta ke baki samla ki kwa